Lui che va incontrare il popcorn salato d'Aquitania da Bauso Irati e Pipe d'Espeletta. Popcorn che è in America che si dice in città Petomioc. Oui, ben tu vois, ça, il n'y a pas mal de costumes et des linguistes à la boutique, hein? Boum, Petomioc che si dice tabè, du maisela, muscardinos, ou en cuero crusquis. Divendres de ser dins Aquitania Express, la vostra missió que serà de trobar tots els ingredients secrets del Peto Mioc. Mioc a Peto Mioc bio de las Llanos. Formatge Bauso Irati. Burre de peitau charanto. Pipe d'Espeleta. Che garriglio mio! E ora, ja pas carraspa, l'auso irati. Atau. Puis, deixas une. Perfects per l'apero. Allez, santat!